Run. Ayan guys, dito tayo sa sunflower sa street ko. Kaya doon tayo kasi maraming tao. Ayan, sa Rabel minsan ko kauntian, tapos ni Ma'am Anda dyan di kotse. Ag-register ka pa dyan eh guys. Alawa mo lang tipti ko. Tingnan natin sunflower. Nag-pick sa akin na sa Rabel. Subscribe kayo mo dyan kanya na ikabikon to lang dito yun na jikuan. Kaya sa Rabel. Mati pa naman tap na yung nalambag. Ang uyam. Pag-registeran dyan eh. Dapat kayo guys, dapat naka-kiti face shield and face mask. Tama dito kayo pound ka. Guys, ha? Oo? Kasi kami Sunday nun. Yung sa church nun. Oo. Kami. Kasi sunset. Mas maganda doon. Sa Rabel. Kami tayo pumila. Muna sa Rabel. Taong ka na pag-isbon na dyan na hindi ko ang sunflower. Ada? Ay. Yung mga nalipatan lang yung face shield na. Ay, face mask na. Yan guys, may ganito pa sila oh. Parang sa LRT, MRT, yan si Sir Rabel. Pasok na pero hindi siya papasok doon. Hindi siya papasok. Yan guys, ito na. Dito. guys oh. Malaking Guys, welcome. malaking sunflower. Ibang nalanta na guys.
pala to guys.
inches later. Ang Sir Rabel. Photographer. Minsan ko. Si Ma'am Ann. Ayan. Ayan, panunta doon. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping. Yun guys, tapos na kami. Sana nagustuhan nyo yung yung view dito, yung video natin. Tapos guys, pag pupunta kayo dito sa Sunflower, yan, kailangan natin mag-face mask tsaka magdala ng face shield. Tapos may entrance na 100 guys. Mag-ready na kayo na 100 guys. Yun na din yung exit to. Saan daw exit? Ayan pala. Yun yung exit na guys. So yun guys, dito na nagtatapos yung vlog natin dito sa Sunflower Farm, Silit Choco, Tayug, Pangasinan guys. So guys, so see you next vlog.